Amakuru arimo azamuka, amakuru arimo agenda tugeraho aremeza ko kera kabaye ekipe ya Manchester United n'abakire bayo bano ba ENEOS baba biteguye no kuza gutanga amafaranga yose yuzuye arimo asabwa na bano banya Saudi Arabia bafite ekipe ya Newcastle United kuri no musore w'umutaliyani bita Sandro Tonali. Yes, kanshimira cyane abantu mwese mwamaze gukanda subscribe hano kuri Game Sport Hub. Nshimira cyane namwe mwese mureba video zacu mukibuka gukanda like, muraba agaciro kuko muduha umusada ukomeye cyane. Namwe mutari mwakanda subscribe ariko mbabwira ngo nyamuneka iki ni cyo gihe cyiza cyo kugira ngo kande subscribe ujyubana natwe. Nkuko bisanzwe rero katwinjire muri no nkuru y'igitangazamakuru Team Talk, tubanze dusome twumve ngo babitubwiye gute cyase babitubwiyeho iki. Batangiye batubwira ngo Manchester United are ready to accommodate Newcastle and the Saudi owners demand for Sandro Tonali, and report claims some within Magpies now expect a sale. After Ederson, Man United intend to sign one and more probably two other central midfielders. Elliot Anderson is the top choice of Manchester United owners in ENEOS, through it's looking more and more likely he's heading to Manchester City. As such, and with Jose Mourinho blocking the sale of Jorge Tchouameni from Real Madrid, intention is now on Matheus Fernandes and Newcastle's Tonali. Yes, barimo baratubwira ngo ekipe ya Manchester United noneho ubu yiteguye kuba yakorana na Newcastle na bano banya Saudi Arabia bayo. Rabizi ko ekipe ya Newcastle iri mu nshingano z'abanya Saudi Arabia aribo bayiguze kuri uno musore witwa Sandro Tonali, ndetse amakuru amwe namwe agenda azamuka akemeza yuko ekipe ya Newcastle ari ni nayo bita Magpies nayo yaba yiteguye kuba yagurisha. Bagakomeza bakubwira ngo nyuma y'uwitwa Ederson, murabizi ko yari umumediateri bavaye muri ekipe ya Atalanta wamaze no kuba hamagarwa ngo ajye kujoininga ekipe y'igihugu ya Brazil, ekipe ya Manchester United irifuza cyase irashaka kuba yasinyisha undi mukinnyi umwe cyase bashobora no kuza kuba babiri baba central midfielder cyase baba mediateri bakina kuri uriya mwanya wo hagati, cyane cyane hano twita ngo naba box to box. Rero bakagukomeza bakubwira ngo Elliot Anderson niwe takti ya mbere cyase niwe cyifuzo cya mbere cyane bakire ba Manchester United ENEOS. Ariko nanone bikurikiranye nuko no mugabo bita Anderson amahirwe menshi ari buze kwegera muri ekipe ya Manchester City, twaze tubigarukaho kare. Ndetse nanone bigakubitira ku kuba uwitwa Jose Mourinho yaramaze kuboroka uwitwa Aurelio Tchouameni, yaramaze kubabwira uwitwa Florentino Perez ko atagomba kumurekura ngo agende. Bakakubwira ngo noneho amahitamo ya Manchester United cyase icyerekezo cya Manchester United kuri ubu noneho gishikirekeye ku witwa Matheus Fernandes no mu mediateur w'ikipe ya West Ham, ndetse na Sandro Tonali wa ekipe ya Newcastle. Twikomereje kuri no nkuru ya Sandro Tonali ari naho dushaka gutindaho uyu munsi. Amakuru yagiye hanze atangazwa n'uwitwa Gianluca Di Marzio, y'abantu benshi muramuzi, n'umwe mu bantu baba bafite amakuru menshi cyane ku bijyanye na transfer. Arimo aratubwira ngo ekipe ya Manchester United nubwo bwose abayobozi barimo bifuza uwitwa Anderson, ariko uwitwa Michael Carrick we umukinnyi yifuza cyase option yiwe ya mbere ntago ari uyu Anderson cyangwa undi, ahubwo nino Sandro Tonali wa Newcastle niwe yifuza kuruta abandi. Bakakubwira ngo ekipe ya Newcastle mu gihe cyose iribuze kwibonye zino miliyoni 100 irimo isaba, iraza kurekura uno mu mediateur w'umufaransa yigendere. Nubwo bwose yamaze kubitandukana na Anthony Gordon agiye muri Barcelona, ntago ibyo biri buze kwakoma mu nkokora ngo bavuge ngo turi gutakaza abakinnyi ba ekipe ya mbere cyase ngo babe bakwifuza kumugumana, ahubwo iraza kumurekura. Andi makuru yari yagiye hanze mu minsi ishize, ikinyamakuru bita Offside yavugaga yuko ekipe ya Manchester United yaba yifuza cyase yaba irimo igerageza kuba yakohereza bid ya miliyoni 70 hagati ya 70 na 80 ngo barebe yuko baza kuba babona uyu Sandro Tonali. Ariko noneho igitangazamakuru cyo mu Butaliyani muri uno mugoroba cyo bita ngo ni Tutto Mercato kimaze kutubwira yuko ekipe ya Manchester United yaba yiteguye noneho cyase irimo itekereza
kuba yatanga amafaranga yose irimo isabwa na ekipe ya Newcastle, miliyoni 100 ikazitanga zose zuzuye kugira ngo ize kubibona uno mugabo. Uwitwa ni Luke Edward, umuyobozi wa The Telegraph, igitangazamakuru ni umunyamakuru kuri The Telegraph, arimo aratubwira yuko ekipe ya Newcastle iyo gahunda zabo cyase plan yabo ari imwe n'ubundi ikiri kuriya, bavuga yuko ngo ntago bari buze kuboroka deal y'umukinnyi wavuge ngo tuyivuyemo, ntago turi bugurishe cyase ikindi kintu cyo cyose. Bo baguca amafaranga menshi, wakumva witeguye cyase wakumva bashe kuba wayatanga, bakakureka nyine umukinnyi ukaza ukamutwara. Abantu mpita mwibuka cyane byabaye kuri Alexander ISAK mbere yuko ajya kujya muri ekipe ya Liverpool, ni mpamvu yagiye yanatinze. Yo isetting igiciro ukagenda bidinga utekereza wenda kiri bugukatura, ariko yo ntigira amafaranga na make igukuriraho ikayareka yose. Iyo yatanze rero byo bashe kuba wayatanga nibwo ututwara uwo mukinnyi. Uyu mugabo rero bita Edward arimo aratubwira ngo witwa Sandro Tonali ashobora kuza kuva muri ekipe ya Newcastle na mbere yuko se zitangira, bitewe nuko igiciro irimo irasaba cya miliyoni 100 ntabwo kigiteje ikibazo muri ekipe ya Manchester United, kubera yuko nawe yiteguye kuza kuba itanga ayo mafaranga kugira ngo yegukane uno mugabo, bitewe nuko ibona ko ari umwe mu bakinnyi beza basigaye mu bo yifuza yabona. Ikindi kandi akaba ari nacyo cyifuzo gikomeye cyase akaba ari we choice ya mbere yuno mutozo wabo Michael Carrick. Kandi ekipe ya Manchester United yaba bakire bayo bano ba ENEOS bizereye cyane cyase bamaze guha icyizere n'ijambo ryabo na mugabo bita Michael Carrick, bitewe n'ibyo yabagejejeho muri ano mezi 6 bakoranye, bamwemerera kumusapotinga no kumubakinga mu buryo bwose. Rero amakuru arimo agenda azamuka akatubwira yuko uno mugabo w'imyaka 26 w'umutaliyani, bitewe nuko ari kwifuzwa cyane na Michael Carrick, agomba kuza kuba joining ekipe ya Manchester United nagihindutse. Andi makuru wamenya kandi murabizi neza yuko ekipe ya Arsenal nka ekipe bari bamuhanganiye cyane yo yatangiye gusa nk'igendamo gake. Rero hatagize igihinduka uno mugabo turaza kumubona muri ekipe ya Manchester United, ahubwo n'ukwibaza ngo nimero 8 yambaraga, nimero 8 akunda azayibona cyase bigisigaye no kwiyaza kuri nimero yakwambara, kuko amahirwe menshi hatagize igihinduka araza kuba yerekeza muri ekipe ya Manchester United kabisa. Reka nshimire cyane abantu mwese twabanye, nkubwira ngo ni mutari wakanda subscribe nyamuneka, iki ni cyo gihe cyiza cyo gukanda subscribe ubundi ukajyana natwe mu biganiro byacu byose bya buri munsi. Ciao ciao, dusubire muri video ikurikira.